Kamata ngā he langa. Koe mea koe ni nai tuu whataimi ia. Koe uhi ngā koe hike koloa. Pea ki tuu e ngai project kotoa koe Krupolo. Ka koe ni ko kamata. Ko osi hake whangwhoi whare nei ki tuu awa. Pea taimi koe koe ni ko osi hake. Ka ko hai koe raktoko ni ma. Yo. Pepe tau sa mena tau tolo ia. Alu ko ia kai to'o hingoa o koe. E koe tika taha ia. Se koe tonga whaka. Lele ngā ue katoa. Pa koe ngā he loti en. Kamata koe ni. Ngā ue koe ni nai tuu ia he. Mamafa koe ai. Mamafa koe ai mea. Ai koloa pa tuku ngā ue kau developers. And now they resume. Una resume pa ko hauen ki hau si o makiai. Whaka ofa mea katoa. Hoko pe mea katoa e mono taimi. E koa? Ika e ko ia. Hoko pe mea katoa e mono taimi. O tau lava tala. So koa ni ko lele ngā ue mea whalata mona. Mo whakaafu ofa oua alohi. Maari e lahi. Oko ki i maari e. E tau sio ki ai. E ne whakaafu ofa. A ngai whare. Whakaafu ofa lahi au pito. I really love it. Pako ngai koe shopping center koe niko toki langa pe ia. Toki langa pe ia o. Ki develop koe o mea koe ni. Ai shopping center ko ai ko mui mai shopping center. O kui mua. Ka koe fo i ngai whare ni koe na e. Tuu koe he. Tunga awe ai mea. Tunga awe kau developers. I he taimi koe o e hiki koe koloa. And now they back. Aia koe ngahi whale nia ko osi au pito pe ia. Aia ko nakau aia ko ui koe Villa Fiore or whatever. But this is ko kamata kaunga awe. And everyone is back to normal. Tau whātawang e beka ke toi tō ai. Te taofi ke tōnga ai COVID. So koe a whaketaha. This is the area na e uhi ngai koe project whare koe ai Krupolo. Neongo ko tala he kakaia koe. Oku alu. Oku kai kaha mea pehe. E hangi ko lau. No peo sio. Mamata na ke hau pe moe noa. Ka kuke alu moe kukukuku. Pea koe na ko mo wofu ko tuho mou tupe. Mo alu fuko tuho mou tupe. Ana mo te koko loe mou tanga. Mo alu. Fuko tuho mou tupe. Tuku nge mau ngā ue mau tolu ia. Ako mau mea katoa mau tolu kone amai ko mau whare ko siin katoa i tupe. Wange ko lau ko mau lewe mau tolo mau toisia mau tolu ai. Mau tolu ia ki hange ko lau. Ki whahifu ki lalo. O to hake osto tonga mau investment ni. Alu mau pangalahi au pito. Pa mau woma lewa ke mau mai o eke mea mai ke Krupolo. Hell no. It's a big fight. Kako fia. Ke whanga show at he koe ngahi area ni koe nei whai he koe ai. Piki koe ai for i community tonga pa kona resume a ngai whare katoa. So, that's phenomenal. Whaka ofa au pito ai a koe ai a kulere takai hake he. Koe for i loti for owe nia na doktivo. Ai pa na ia e sio. Na lava ke tau ai peha for i tanga for i ta wha a koe. Kei noa ia. Alawa ke tau ai katoa ai pe no hoko ai peki foi community tonga te. Umosio ki ai. Ka mea ko ngā ue. Ka tuke kila. Fula he kila. Mo ma fieha mo kokono takai holo. E ngā ue Krupolo, Koia. Koe ngahi. Development nina e whai koe hono harea ki ai angai mea katoa koe low tide ni. This is low tide, ko low tide na e whai kai ai mea koe ne whare.
Iyo, ko langa ina pule anga USA. Ko langa ina pule anga USA low tai, na ai ke whakatawa ngai whare katoa koe, ai grow polo. Mahino, ko ia. Ka te mea ke toi e ke palu si o sifa. Pau ki kai ko halanga ina pule anga. Ko langa ina kau developers, o nau contract ke whai langa koe ni. Pule anga own the land only.